Tše ke ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. My fellow South Africans, today I wish to address you about the National Dialogue, an initiative that has been in discussion by a number of leaders in our country and many other people for some time. Mopresidente Cyril Ramaphosa o boledišana le setšhaba ka ga sehlopha tšhomo seo se tlo go etela pele lesolo la poledišano ya setšhaba go ralala le Afrika Borwa godimo ga ditlhotlho tšeo naga e itemogelago tšona. Mafula le madimo a wa tšwela go pele go hlasela masepala wa OR Tambo ka Eastern Cape a fetile ka maphelo a batho ba šupa. Tona ya temo John Steenhuisen o re Afrika Borwa e tšea mokgwa o moswa wa go šogana le go phulega ga bolwetši bja tlhako le molomo bjoo ga bja le botlišago kgathalelo lekaleng la temothuo. Balatedi ba Bafana Bafana ba golofela gore sehlopha se se tla thopa papading ya segwera kgatlhanong le Mozambique ka Polokwane bošegong bjoo. Thobela, nako ya go loselela ditaba ke yona ye, nna ke Nkgadimeng Kekana, gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Bagešo re a lotšha. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tsebagaditše sehlopha seo se tlo go etela pele lesolo la poledišano ya setšhaba go ralala le Afrika Borwa godimo ga ditlhotlho tšeo naga e itemogelago tšona. Sehlopha seo se na le baetapele ba dipolotiki, setšo le sedumedi, dipapadi, boahlodi, balola tokologo ba peleng e šita le baswa bao ba tšerego karolo lesolong la motlalanaga la Feast Must Fall. My fellow South Africans, today I wish to address you about the National Dialogue, an initiative that has been in discussion by a number of leaders in our country and many other people for some time. This initiative has been gathering great support and enthusiasm since it was proposed last year. It has been endorsed by a wide range of formations across society. Over the last few months, we've been engaged in discussions with various entities on the purpose and the form of the National Dialogue. In the wake of these consultations, there is broad agreement that given the challenges our country is facing at the moment, we should convene the National Dialogue. The idea of holding a dialogue is not a new concept in our country. In many ways, having dialogues is part of our DNA as a nation. At every important moment in the history of our country, we have come together as a nation to confront our challenges and forge a path into the future in dialogue with one another. Through dialogues, we were able to deal with the challenges that the apartheid system caused in our country and achieved peace and overcame violence. We established a democracy and ended apartheid. Following the negotiations process, we used dialogue to start building a united nation where once there had only been conflict and division. We achieved all this because we came together in dialogue to discuss our difficulties, our concerns, our hopes, and our aspirations as a people. For more than 30 years, we have worked together to realize the promise of our democratic constitution. We have made great strides as a nation, expanding freedom, deepening democracy, and building a better life for millions. Yet we face persistent challenges. Poverty, unemployment, and inequality are deep wounds that prevent us from reaching our full potential as a nation and as a country. Millions of people are underemployed and unemployed. Many of those who work earn wages that cannot sustain them or their families. Crime, gender-based violence, and corruption are prevalent across our society.
We are therefore called upon at this moment to direct all our efforts to build a thriving, inclusive economy that creates jobs and opportunities. We are called upon to build safer communities and create a better future for our children. We are also called upon to give all sectors of our society, men and women, young and old, persons with disabilities, the LGBTQI community, and urban and rural people, a voice to determine how we address the problems of today and build the South Africa we want for future generations. That is why we have agreed to convene an inclusive national dialogue. The dialogue will be a people-led, society-wide process to reflect on the state of our country in order for us to reimagine our future. The national dialogue is a chance for all South Africans from all walks of life to come together and help shape the next chapter of our democracy. Through the national dialogue, we seek a shared vision of what it means to be a South African and develop a new national ethos and common value system. It is an opportunity to forge a new social compact for the development of our country, a compact that will unite all South Africans with clear responsibilities for different stakeholders, government, business, labor, civil society, men and women, communities, and citizens. It is anticipated that the national dialogue will drive progress towards our Vision 2030 and lay the foundation for the next phase of South Africa's National Development Plan. The national dialogue itself is not an event. Rather, it will be a participatory process that unfolds in phases, from local consultations and sectoral engagements to provincial and national gatherings. In my capacity as the head of state, I will be calling a national convention on Friday, the 15th of August 2025. This national convention will represent the diversity of the South African nation. The first national convention will set the agenda for the national dialogue. It will be a representative gathering, bringing together government, political parties, civil society formations, business, labor, traditional leaders, religious leaders, cultural workers, sports organizations, women, youth, community voices, amongst others. Through their various political, social, and other formations, in their workplaces and places of worship, communities, villages, and sites of learning, South Africans will, in the months following the National Convention, be encouraged to be in dialogue to define our nation's path into the future. The views, concerns, and proposals that will emerge from this conversation will be brought together at a second National Convention that is planned to be held in the beginning of next year. This second National Convention will reinforce our shared values and adopt a common vision and program of action for our country into the future. We expect that the National Convention will finalize a compact that outlines the roles and responsibilities of all South Africans. To guide and champion the national dialogue, I am appointing an eminent persons group. These leading figures in our society, reflecting the great diversity of our nation, with a proven commitment to the advancement of social cohesion and nation building. Members of the eminent persons group are Dr. Brigadier Bam, former Independent Electoral Commission chairperson, Mr. Robbie Brozin, entrepreneur and business person, Judge Edwin Cameron, former Constitutional Court judge, Mr. Manu Dipicho,
former Northern Cape Premier, Dr. Desiree Ellis, Banyana coach and football legend, Ms. Ella Gandhi, peace activist and stalwart, Professor Nomboniso Gasa, researcher and rural activist, Mr. Bobby Gotzel, a business leader, Dr. John Kani, award-winning actor, Mr. Sia Kolisi, Springbok captain and world champion, Ms. Mia Leroux, Miss South Africa 2024. His Grace Bishop Barnabas Lekhanyane, leader of the Zion Christian Church. His Grace Bishop Engenas Lekhanyane, leader of the St. Engenas Zion Christian Church. The Most Reverend Thabo Makgoba, Anglican Archbishop of Cape Town. Professor Tinyiko Maluleke, Chairperson of the National Planning Commission. Dr. Barbara Masikela, poet, educator, and stalwart. Ms. Lindiwe Mazibuko, former Member of Parliament. Mr. Rolf Meyer, former Minister and Constitutional Negotiator. Ms. Gina Mhlope, storyteller, writer, and actor. Ms. Nompendulo Mkachwa, student activist and former Member of Parliament. Ms. Khuthatso Monjane, Grand Slam tennis champion. Professor Harry Rangwezi Nengwekulu, former activist and educationist. Mr. Beki Nchalinchali, unionist and former COSATU General Secretary. Hosi Philia Mwamitwa, traditional leader. Hosi Thabo Siahlulo, chairperson of the National House of Traditional and Khoisan Leaders. Dr. Gloria Serobe, business leader. Dr. Imtiaz Suleiman, founder of the Gift of the Givers. Professor Derek Schwartz, academic. Ms. Lorata Trok, author and early literacy expert. Mr. Sibusiso Vilane, mountaineer and adventurer. Mr. Siabulela Muza, award-winning rocket scientist who has a planet named after him. Ubaba Ushembe Unyazi Lwezulu has also been invited to join the Eminent Persons Group, but as he is traveling, has not been able to confirm his availability. I am grateful to each of these South African patriots who have made themselves available to act as the guarantors of an inclusive, constructive, and credible process. An interministerial committee has been established under the chairpersonship of the Deputy President to coordinate government's contribution to the national dialogue. We will be establishing a steering committee comprised of representatives of various sectors of society to set strategic priorities and coordinate implementation of the national dialogue process. The Secretariat, which is responsible for day-to-day management of national dialogue activities, will be housed at NEDLEC, the National Economic Development and Labour Council. As a nation, we are embarking on a new path of partnership and united action. We are drawing on our traditions of dialogue and debate. We are determined to define a shared vision of a nation which belongs to all South Africans, united in their diversity. I thank you. Yo beile Mopresidente Cyril Ramaphosa ga ya tsebagatša setlhopha seo se tlo go etela pele lesolo la poledišano ya setšhaba go ralala le Afrika Borwa godimo ga ditlhotlho tšeo naga e tšwelago pele go itemogela tšona go no swana le tlhokego ya mešomo tekatekano gare ga tše dingwe o bolela gore diteng tša lesolo le di tla utullwa sebokeng sa bosetšhaba ka la 15 wa Agostose lenyaga re tlo ba re beile temane ye leitlho ge nako e le gare batamela.
Batho ba šupa ba tlhokafetše ka lebaka la mafula ga ba reng ga maemong a mabe a boso ka Eastern Cape. Maphodisa a netefaditše gore ditopo tše tsela di hweditšwe go bapa le motseng wa Dikholini ka Mthatha mola setopo sa bošupa se hweditšwe ka tsolo kgauswi le noka ya Betlana. Go sa le bjalo bahlankedi ba tsomana le taxi ya bana ba sekolo yeo e gogetšego pijana mesong ye. Maphodisa a go rutha ga se a hwetša ditopo ka gare ga thekisi yeo e gogotšwego ke meetse ka nokeng ka Dikholini kgauswi le Mthatha. Go be go na le batho ba 16 ka gare ga thekisi go balwa barutwana ba 13, mootledi le batho ba 2. Barutwana ba 3 ba hweditšwe ba sa phela ba itshwarelletše mohlareng gomme ba phološitšwe pijana le hono. Ba ditirelo tša tšhoganetšo le maphodisa ba tšwela pele go nyaka batho bao ba nweletšego. Mokhanselara Unathi o re setopo sa motho o tee se hweditšwe kgauswi le noka, mengwako e mmalwa e nweletše go thoma mesong ya lehono. Badudi ba dumela gore ba bangwe ba badudi ba kgakgetšwe. Dihlopha tša tlhakodišo di bile ka lehlakoreng le lengwe la motse go thuša batho ba 4 bao ba bego ba le godimo ga mengwako ya bona. Mafelo a mantši a amilwe o šoro ke pula, lehlwa le diphefo tše maatla, mehlare le dintlo di apešitšwe ke lehlwa. Batho ba lemošitšwe gore ba ele hloko ge ba otlela ka ge mebila e mentši e thelela. Ditsela di sa tswaletšwe ka mafelong a bjalo ka Lady Grey le Buckley East. O re ga bana mohlagase go a tonya ba kwa phefo. Modudi o mongwe o re lehlwa le sentše mananeo kgoparara. O re go a tonya Lady Grey ba thoma go bona lehlwa la mohuta wo. Ka Butterworth ditsela di sa tswaletšwe. Theko ya dikgong le parafene gare ya namelela mafelong a mangwe ka Free State ka baka la phefo ya go tsenelela le marapong. Badudi ba Mqeleng ka Ficksburg ba re ba leka ka matla go netefatša gore ba dula ba le borutho le go šireletšega. Lefelo le farafarilwe ke dithaba. Ngwaga le ngwaga mariga a tonya ka tsela yeo e sa tlwaelegego. Maemo a ama bana le batswadi. Fela beng ba dikgwebo ba thabela go tšwetša pele dikgwebo tša bona pele. Nka ratang go bua gore re tlo dula re rekisa patsi gobane re thutse re shebile gare Ficksburg ke place e leng gore e na le mohatsela dipula di na haholo. So jwale ha re ka tlohela go rekisa patsi ke mane mo e leng gore batho ba bangata ba tlo sokola hodima ntse re shebile e nngwe hape ya ntho e etsahalang Ficksburg. Ficksburg batho ba bangata ha bana metlakasa. Go ba ntate le tswela ka ntle o tswa ka lebaka fela tšena na a ntate o ke ba tswela ka ntle wa di bona thabatsane di jwang tsane go a bata ka mona ka mere phela Ficksburg e bata go le pula dithaba jele ke ka gona ke rekisang patsi le parafene ke a bona go ke kgona go ke thuse setšhaba haholo ba kgona go thola ntho e ba e hlokang le wena wa ukwa moya o bohale jwang ba thuseya ba kena ba tswa. Masepala wa hlaloša ge wona o ditšhikomana madula ba pile. However, yesterday we experienced a very serious hail that covers the whole town. It was like the snow, but it was a hail which lasted about an hour. Then after an hour, it was gone. However, this morning we wake up to a very extremely cold weather like we normally get. Actually, by this time we know that the mountains in the Lesotho area, there will be a serious snow where we are now receiving the cold air from that area. Masepala wa tlaleletša ge makala ka moka a thušo a šoma ka moka go ka thuša ka nakong ya kotsi. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Ficksburg. Bjalo ka mehla re rile tše dingwe tša dikarolo tša Afrika Borwa di tšwela pele go itemogela maemo a boso kudu a mafula le motonyi wa go tsenelela le marapong gomme ra botšiša gore na go hlole go le bjang tikologong ya geno le gona o dira eng gore o dula o bolokegile. Letlakaleng la Facebook Matome Monyela o re ka tikologong ya gešo go be go foka moya le motonyi wa go tsenelela marapong. Mokgwa o mokaone wa gore motho a dula a bolokegile ke go apara diaparo tša borutho le go se be le mebila. Molamiro wa ga Mangena yena o re nnete ruri borwa bo fokile re tlhole ka gare ga moya wa go tonya re lamoletše ke mollo ruri. Letlakaleng la X Sho ke Magapa o re ka mogaeng wa bega malekane go tlhole go foka phefo yeo e tseneletšego e re na mapai le na le a makae gobane e sa le mathomo mayo a phefo.
le ga sa batla mollo yena o re ka tikologong ya gešo ya makgophong tadi e hlwele e nyantšha tatšana e fela phefo ya tonya ke ipiletša go badudi go dula ka dintlong gomme ba apare borutho. Re a lotšha madumega a fele re gatela pele ka tšeo dirego lesogana la go tšwa motseng wa ga Matlapa ga Mašašane ka ntlenyana ga toropokgolo ya Polokwane ka Limpopo o hlamile papadi yeo e bitšwago Dikhato 72 yeo e karetšago tša mehleng ya kgale. Lesiba Papo o re nepo ya papadi ye ke go lotša mabjoko go tša boithabišo le boiketlo gomme go motšere mengwaga e meraro go hlama le go fetša go bopa mohuta o wa thaloko. Lesiba Papo o re papadi ya gagwe yeo a e hlotšego e na le go hlakanya papadi ya tšopo goba yona ludo le casino fao go šomišwago go dikarata le letaese le tee. Papadi ye ya go bitšwa Dikhato 72 e tšwa go mantšu a sejahlapi a go hlalosa letaese, dikarata le dithuba goba dikgomo tša papadi fao a kopantšwego go bopa lentšu le tee. Nomoro ya 72 e tšwa go palo ya mašakana ao baphengišane ba šianago ka gare ga ona. Ka go le lengwe ge letaese le kgokološwa go topia dikarata le go balela dikgomo. Ge re le ka bane ba thuša le ka gore ba kgone go hlakantšha because of o kgona go thuta go hlakantšha dipalo le go fokotša dipalo. Papo yo e le go sealoga dithutong tša Masters in Botany o re toro ya gagwe ke go bona barutwana ka mo Afrika Borwa le lefase ka bophara ba bapala papadi ya Dikhato 72 go nontšha kgolo ya dikgopolo tša bona gape le go nagana ka bjako. Se ke se tlhokang kudu ke mašheleng go di-mobile app tšona tše gore e phatlalatšiwe le marketing ka moka di tlhoka mašheleng. Ba bangwe ba bagwera ba Papo ba re papadi ye ya moswana noši e ntšha bodutu go batho gape le go ba ruta. Papadi ye e tlo gola batho ba bantši e tlo unita batho ba bantši like the families. Papo o re papadi ye ya Dikhato 72 ka go le lengwe e na le seabe go kopanyeng batho mola e tšhidulla dikgopolo le go thabiša dibapadi. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Matlapa ga Mašašane. Tona ya temo John Steenhuisen o re Afrika Borwa e tšea mokgwa o moswa wa go šogana le go phulega ga bolwetši bja tlhako le molomo bjeo ga bjale bo tlišago kgatelelo le lekaleng la temothuo. Re a boa ka tše dingwe morago ga mabenkele. Wa tša dipapadi ba bangwe ba balatedi ba bafana bao ba ilego papading ya bošegong bjo ya magareng ga Afrika Borwa le Mozambique ba dumela gore Afrika Borwa e tla thopa papadi. Afrika Borwa le Mozambique di tulana papading ya segwera ka Polokwane mantšiboeng a. Ba bangwe ba balatedi ga se ba tšhošetšwa ke maemo a boso le ge palo ya bao ba ilego go bogela papadi ye e le tlasana. Ba gešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go dikgokagano tša leago fao le ka kgatha go tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso ka Mašibe ga Nyago go šegofetše Šalana. mogadi wa SABC2 ke a go dumešha le go amogela bošegong bo a ke re lebeleleng tša maemo bose gore di re tshwaretšeng ge re lebelela jwalo re lebelela gona go tla bona le kgona go letša dipula go na le dipula persente tše 16 go la Eastern Cape go ya godimo gona go la Durban go tla bona le kgona go letša dipula a re lebelela jwalo go sasa re lebelela jwalo ditemperature tša rena go tla be go bonagala go ene le pula tšela gona go la Eastern Cape go la Xebega go tšwela godimo gona go la Durban go tla be go ntše go pipile maro a re lebelele jwalo ga re lebelela jwalo go tšwela pele go bonagala bona ba kakanya moso ba re lemoša gore go tla be go ena le moya e mmatla ka dikarolong tša lewatle go tšwelela gona go la Eastern Cape go ya godimo go la KwaZulu Natal go tla be go na le moya e mmatla e fokang e tšutla ka lebelo la godimo ge re lebelela jwalo go la go sasa go bonagala moya ela e ntše e le gona e tšwela pele jwalo gona go la Xebega go ya gona go la KwaZulu Natal ge re lebelela jwalo go sasa re lebelela gona ditemperature tša go sasa re lebelela gona go la Gauteng re lebelela gona go Pretoria Bronkhortspruit go tla be go ntše go tonya ditheogile
Springs e le tše lesomepedi re lebelela jwalo go sasa go province ya Limpopo re lebelela godimo go Mosina Thohoyandou le gona go la Phalaborwa e tla be le 24 ge re lebelela wana o leng kapa ka Sefate o le gona Diphagane o le gona le Mohlaletsi mo go le gona Jane Fese go bonagala le gona go tla be go ntse go ruthetše e ka meso go tla tonya re lebelela go provinceng ya Mpumalanga Mashishing Sekhukhune le gona go tla be go ruthetše le le gona Mbombela go tla be go ntse go ruthetše o pere karolong tše ding tša naga re lebelela gona go le Emele go tla be go tonya ebile le ka fase go le fela lebelela KwaZulu-Natal go sasa lebelela gona Ulundi le Richards Bay go tla be go ntse go tonya le gona ka baka la moya e tla beng e bopa e ntse e foka ka mabopong a le wa tlhare lebelela go sasa go la Eastern Cape lebelela gona o tla bo le ka Mthata Komane le gona Maletswai go tla be go ntse go tonya e le gona go ka fase go nngwe re lebelela jwalo go la Eastern Cape go la Western Cape go la go sasa go bonagala le gona go tla be go ntse go tonya lebelela gona tla be ka Beaufort West le gona Worcester go tla be go ntse go tonya dikarolong tše ntšana re lebelela gona go Cape Agulhas le gona go tla go ntse go tonya re lebelela jwalo go la go sasa re bona gona go Northern Cape re lebelela gona go Kurumale Appington go tla be go ntse go tonya re lebelela gona o tla be go le ka Sutherland le gona go tla be go ntse go tonya go le ka fase go re lebelela jwalo go province ya rena Freistata go le gona go tla be go ntse go tonya bogareng ba naga re lebelela gona o tla be le ka Sasolburg le gona go tla be go le leng go tonya e le ka meso dikarolong tše dintšhi gona le go Wepener go tla be go ntse go tonya re tswela pele le tsona jwalo re lebelela gona o tla be go le North West go la go sasa Mahikeng le Rustenburg le Potchefstroom le gona go tla be go ntse go tonya gobane go tla be ke nako e la rena ya marega ge lebelela gona dikarolong tše ntšana le gona Botaung go tla be go ntse go tonya e le ka meso mogedi wa SABC2 go tswa go nna go setlogolo sa kganyago ke re ga e be boroko